dam chiang hna maw lungmali phosin nan kut kanin tlai than hna thongni kulanga no khom kulasari jinglai thongchimna kandak thok changlai maingun thabor kasi Palawa khopi zungpol chu ni anthe I rakhan lei a theory pol antlun pi chiangram palawa khopi I a ni zungpol chu rakhan ral kap ni anthe ha I si zung theory pol tal in zung theory pau rakhan ram kul lei a anphur kong palawa thonglang nak shampi ni February kularuk a achim atulia chu palawa khopi chartol pong I a mi sakrem nak zung le chawzarin ton pol anum nak in pol chu ni anthe I palawa si zung theory pol tal in zung kip I a mi theory athami pau rakhai ram kul lei a anphur ha rakhai ram kul lei a si ai le zung theory pol ani zat lo ruang a asemel lai palawa pengchung a ni okshwe nak an kalpina in chian ram palawa khopi theory pol rakhai ram kul lei I an kot mi hi chu athalo ngai mi asi mapol hi essential strang theory an selau zeban tuk chawza ani thlenzong a theory pol hi chu tol chungmi ta asi cha a atu bantuk in du pau in tu anga lo palawa khopi chu kanma ni kan lakti in tol chungmi hna ta asimi theory pol an lakmi hi chu adik lo tuk mi asi essential strang to sarna khe akhat andu sile rakhan ramkul I a mi theory pol vatial na se zaitin da thilen to aning asile anchol changning asiti zong kan thai khauti lo tia palawa khopi tol chungmi pakhat ni khumi media a achim chianram palawa pengchung I a mi essential strangs khan pol chu rakhan ral kap ni aliam chia thongni kulali January ni thaidi a tamking te in anlak I zaka ukshwe nak song bezul in ankalpi chokma aluan chia February kulak khazong a chianram palawa peng shenlawa khwa I a mi tol chungmi pasong ma ni chu rakhan ral kap ni ral kap lak ding a sham sham in antlai na tia tol chung thonglak dak shampi ni anchim CDF mindat ni mindat peng tol chungmi na chu an sham ngam updating in an than essential strang an ti lo nak chianram mindat peng tol chungmi na chu thongni kulanga matin hei nga than a CDF mindasin a an sham ngam updating in Chin Defense Force mindat ni February kulanga a chathan an chua CDF mindat ni kan hmuram chung a sham nam kan thlai keep control ko na ha le tol chungmi na chu sham nam le apua khomi theory pol ti anung mi ral in an him kho nak ding a rian kan ton chaw ma CDF mindat ni ahum hak mi hmuram chung a mi tol chungmi na ni mindat ko pila kadok nak in azam mi essential strang chungtal pol sin in nan hu mi sham nam si se alam kip in nan hu mi le nan ngai mi sham nam si se mai thal in apua khomi sham nam velte chu nan umnak mun he anei big nga battalion ha sin a thongni kulanga mani thlai nga dan a nan update lai I rikhya meaning in laksong a tangka kan in pek nga lai rikhya mi ni la chan aliam nu a sham nam a thlai mi a chok mi le azor mi nan uma chun fakpi in dantat nan selai tia Chin Defense Force mindat ni an that mi a an langtar chi mindat kopi la kadok nak chu aliam chia thongni kulali November ni kwa a CDF mindatal in Chim Brotherhood rakhan ral kap le tangti popol ni an kalpi I thongni kulali December kulani a an lakho chunhu a thongni kulanga February ni kwa thok in Rachel mi tol sungmi na chu nan nak hun cheu a nan tiu than khau chang tia CDF mindat ni an rak than mi nutung pakhat ni ral kap chungtal fa poi chiangram palawa peng pangmo khwa I a mi chinmi phun nutung pakhat ni rakhan ral kap chungtal pakhat I afa poi kong tol chungmi ni February kulanga a anchim pangmo khwa a khasami chinmi phun pilong sui kumkul le kumsari chu fa pan hi angai changmi asi I apasal chu Malaysia a rian tuan apasal aum lokar a ral ka pakhat fa poi tia thai si aliam chia kum liao ti toi poya khan
ral ka pakhat he ani zu doi changti in khwami ni anchim shenlawa khwa sizung a nangwe ding in aphan apasal hi Malaysia a umna asangai chang atu bantuk in achang mi zatlang boina hi zaitinda kantorel laiti song kan thei kholo tia tol chungmi chheukhat ni khumi media a anchim chiangram palawa peng tol chungmi halak a chungkhar khosak na atlamping kho na hati in ramdang a rian atron mi antam ngai i annu pi le chheukhat chu atu bantuk in nawpoi mi song an umpa na in phone le internet line athat lo ruang a nizapi ni an thei kholo atu bantuk in zatlang nun boina pol le fa chung padu ti bantuk no labor mi pol hi mizapi theding a tampi in lakter a her tia tol chungmi ni anchim Yef thanklang ni ral kap tlak adu mi na cha a training an to alai ital chioding in somnak an tua chiangram thanklang peng a shambun in pado thanna ka bitakti in achol chang chok ma mi CDF thanklang ni ral kap tlak adu mi na cha a basics military training to an tim kong thai si SSRal shrang ukak asham in bangkho nak ding chinmi phun ni mate kho khan lairel na kan hu kho nak ding le Federal Democracy Ramkom kansar kho nak ding a talve adu mi na cha a basics military training kan to lai chu cha a chiram le chin mi kun kilvel le zalon na mutar adu mi pau rakai veding in kanin som tia Chilean Defense Force thantlang ni February kulali a jathan anchua training a kai coding mi na chu angandam mi aselai kumhai riat atling chang mi nupa aselai mi phun biak nak nupa pengtlang thleidan nak a umlo ral kap zul phung azul khoding mi aselai CDF thantlang a atlom bi kumkhat a pumpe khoding mi le rikhya na hun pau a akal khoding mi aselai tia Chilean Defense Force thantlang ni jathan an chuami a an laktar chi Kakopi SCC pahnih chu Senthang Revolution Force in a Shamlam he anifon Chiangram Hakakopi I a ummi SCC ral shrang pahnih chu February kulali a Shamlam he Senthang Revolution Force SRF sin a anifon tia thai si Hakakopi SCC ral shrang pahnih chu SRF sin a MA1 Methalzun ni he anifon cha a lunglom te in kandan ha I laksong a phaisa le adang thilman sung kan pek ha atang ri mi SSRal shrang chungtal di laksong SRF ni kanin don pek ha tia Senthang Revolution Force SRF ni pungning te in anthan alwan cha February ni thaikwa zong a hakha khopi shambun khalaya zanhi somruk ruk battalion in SSRal shrang pakhat chu MA1 Methazun khat kwanbong pati le Methal kwan zemazat he Senthang Revolution Force SRF sin a afon I laksong a tangka silsom li an pekpin a ahimna hun a an kha tia thai si F matupi battalion 2 ni nunnak liam mi an rangka pasari upat pek nak rocha chu liam tak mi chungkhar an pek tha chiangram matupi peng a shambun in pado thannak a bitakti in achol changcho ma mi CDF matupi burikei tu chungtal CDF matupi battalion 2 ni pado thanna kumni chung a unnak liam mi an rangka pasari na upat pek nak rocha chu liam tak mi chungkhar na sin a an pek kong Chilean Defense Force matupi battalion 2 ni February kulanga a anthan CDF matupi battalion 2 ni avoli nak tonpum nak General Conference chu alwancha February nil hayriat in kulali thiang antua I tlamtling te in andi chu General Conference a chun kumli chung a nunnak liam mi aral ka pasari na upat pek nak raucha chu liam tak mi an chungkhar na sin a an pek kumli chung pado thlanna ka CDF matupi battalion 2 in kalka pasari ni ramle mi phuncha a an nunnak an pek I minung heiruk ni an pum cheu an pek General Conference an tua chung a aral kap ha an chinlung a thon deu kho nak ding cha a pumpolui chui zom nak chinlung chal zom nak le arhu tuk zom nak song kan tua pek ha tia CDF matupi battalion 2 ni an lang ter chiram chauza chungtal CDF matupi brigade 2 in
Battalion 2 chu adir kho nak ding cha a alam kip in akan bom chan tu ram chung ram leng e a mi pi nandi lak sung a kanelom tok cham sham uk nak sho di in federal democracy kan hu tiang pezul in ral kan daw lai tia Chinland Defence Force matupi Battalion 2 ni takhan an chuami a an lak tar chi UN asok ni Chinral Zamha cha a Malaysia CRC ni thongan than Malaysia ram a UN asok mi Chinral Zamha cha a Chin Refugee Committee Malaysia ni February kulali a chathan an chua aliam cha thonghi hlekwa thonghi pakul thonghi kul khat le thonghi kul hi kum a UN asok i UN ni appointment apek ri ha lo mi pau ni CRC zung a min pek kho selai tia an lak der chumin chajin pektik a her mi ha chu min chua kum ni la tha nu pa Malaysia pha kum ni la tha UN sok nga number reference number chungkhar miluzat le contact number asi tia Malaysia Shambun Chin Refugee Committee ni anthan mi a an lak taw chi Malaysia a Myanmar ram mi tal in ramdang mi zali kul riat an tlai than ha Malaysia ram Johor ram kul le Singlango ram kul a Myanmar ram mi tal in ramdang mi zali kul riat lai an tong than tia Malaysia Myanmar ram mi pa pakhat ni kimo media a achim February kul lali a Johor ram kul le Singlango ram kul ramdang mi tha rian tuan nga asimi electronic rock mi panak si zung hai ni chu Malaysia no ngai tu pol ni an lu ho i chakhat nak an to na cha a ramdang mi za sorry somli nga an chak na i chu chung a ngai a her mi tatlap tikong men thamping te in a ngai mi minung za thum dei sorry chu an tha than hana in ngai a her mi tatlap a ngai lo mi ramdang mi zali kul riat tu chu an thlai tha tia thai si thai atong mi ha chu kumphul in kumsom thum kar Myanmar ram mi Bangladesh rammi, Teluk rammi, Nepal rammi, Indonesia rammi, Cambodia rammi le Sudan rammi than si chupian a electronic rock mi phannak se zung dei ni a hongning lo in alut mi ramdang mi rian atron tar tu tha rian ngai tu Malaysia rammi paruk song an tlai ve tha tia thai si aluan cha February kulam hi zong a Singlango ramhul kalang khopi Meru bazar pi a hongning lo in alut mi Myanmar rammi zanga sumthum tal in ramdang mi zaruk somthum thayan tong tia thai si KIA zung pakhat chu TNLA ni an lak than TNLA ni KIA hmunhma pasari an lak chang Kachin Independence Organization KIO Circle zung pakhat chu February kulanga a Ral Kap TNLA ni Hazang tampi in an lu ho than i Kachin Ral Kap KIA Pol an thul na tia KIA thonglak nak shampi ni achim jingsui mel lam pati tluk a mamba khwale chongbang khopar KIO Circle zung i a mi KIA Ral Kap ha chu TNLA ni an thul na i chu zung chu an lak than KIO Circle zung alu ho tu TNLA Ral Kap zakhat leng chu Shanram Put sak lai Mantung khopi a Shamabut mi an si tia KIA putang i a mi Mantung Ram Shamlai Phu GMA Shraga pakhat ni Kachin Substate Media a achim aluan cha February kulat hum zing a Kachin Ral Kap KIA ni Ral Kap TNLA ge sakhan pakhat chu an va shopyak na i TNLA zong ni KIA ge sakhan pathum le Sarkal zong pakhat lunho in an lak ve tia thai si tukum thongni kulanga January thathok in February kulanga jingtiang a KIA Ral Kap Southern Government Brigade 4 Kutang Battalion Somthum Li Maram Chung i a mi KIO Circle Zung Pati Ge Sakhan Kali le P2 Set MAH Sakhan Pakhati in Adilak Fon Hunma Pasari Chu TNLA Ral Kapol ni Thazang Tampi in an Lutno i an lak chang tia man pantol chung shem thai phu pakhat ni achim sharam ko chaklai a Kachral Kap KIA le Tang Ral Kap TNLA kar a Muram Kong a boina achuak langmang i kapni kar ka daw na achuak swalai ti in tol chungmin ha chu lungre thai ngai in an atu hu zong a her lo mi boina achuana pha lo kapni tongbo ngai tu ha le Muram tongbo ngai tu dilak chu aran nak in aniton i sai mai nak he aphi chuak an kol a her tia ka daw nak le ram khel kong that thlai nak atu
uzo san ni achim ve KIA ni Liza Khopi Raljam Khem a nung hak chia pathum athatu pa antlai kaching ramkul Liza Khopi I a ummi Jayang Raljam Khem a ador mi nung hak chia pathum a fir I athatu pa pakhachu kaching ral ka KIA ni antlai tia thai si February kulanga jinglei swimel lam pashatluk a Raljam nung hak chia pathum fir in athatu ong sangdoi ang kumkul le kum nga chu KIA ni antlai I an tha mi ha nung hak chia pahnih ruak song zan lei a an hmu adang nung hak chia pakhat ruak chu February kola ruk zing a an hmu kong tlangwang wei tu pakhat ni achim fir in tha tong mi nung hak chia pathum ha chu jeng rajam khem a ador mi an si hak chia pathum thatu ong sang doi ang nupi hi chuka khem I siang chachim pakhat asi athimi hang hak chia pathum zong hi asyang hak chia an si jing a ong sang doi ang chu an tlai sang ruak pahnih hi an hmu I ruak pakhat hi an hmu tia tawngbo ngei pakhat ni chun 7 Star News a achim aluan chia February kolam hi zanglei swimel lam pathum shrong a ong sang doi ang ni anupi I cha chim mi hang hak chia pathum chu alem soi hna I akalpi hna chu hnu a an nu lapa chu taluk hlangka yuan singthum in tlanding in achim hna tia thai si February kulanga jinglei swimel lam pashatluk a ong sang doi ang chu KIA ni an tlai hnu a bian hal I ama long ni atha mi hna an si kong achim I ruak alhot nak hun zong achim hna tia thai si ha tong mi nung hak chia pathum hna chu nanjing ji sam mai kum sha hayon su sang ing kum ngai khat le la thoroi ji kum sha an si I avoi khat nak a an hmu mi hna hak chia pahnih chu rol tam in athi mi an si adang hak chia pakhat chu shri in atem I arak thi cha a aruak in an hmu hi asi tia thlai na katua tu pakhat ni chun nga phepeng a SCC ni boman thlak I chin ni panhni an nun nak aliam pasha leng ni hliaman tuar magweram than nga phepeng linte khwa I a ummi phungki seng in a SCC ral sang ni chunglei in boman thlak I chin ni pa panhni an nun nak aliam minung hlei thum ni hliam han tuar kong tol chungmi ni an chim February kulali chun a SCC ral sang ni nga phepeng linte khwa I a ummi phungki seng in a baltuk nak vanlong pakhat in bomlung ni an thak tia thai si SCC sang ni boman thak mi ruang a chin ni pa pahnih chu makhate a an nun nak aliam I hak chian ha le nun ha tal in minung hlei thum ni hliam han tuar mi ha chu mimbu si zung a an kalpi hna I an thobul chaw ma na liao asi chu chung a hliam ma fak mi zong an I an nun nak cha a thin phang ngai asi linte khwa chu natedil he a nei nak mun a ummi khwa asi natedil kong SCC sang sakhan kam a kado nak chua cha a tol chungmi hna chu khungki siang in a anidor hna I chuliao a SCC sang ni atu bantuk in phungki siang in a boman thak hi asi tia tol chungmi ni anchim alon chia thongni kulali December ni sha zong a nga phepeng sa pau tang khwa a SCC sang ni baltuk nak vanlong pakhat in bomvoi ni an thak I chin mi phun nu pa hna pahni an nun nak aliam tia thai si Myanmar ram mi zanhi chu Thailand ram no ngei tu pol ni Myanmar ram a an ko than hna Thailand ram thanglei hmun ram I a ummi ram kul hna a zai atong mi Myanmar ram mi zanhi chu Thailand no ngei tu pol ni dan tat nak an pek hna hnu a Myanmar ram a an ko than hna kong Bangkok Post ni February kulali a alang dar Myanmar ram mi pa za le som kwariat le nu pahni ti in an di lak fon minung zanhi chu Thailand ram ranam khopi ngun khoi zung tilong din nak hun in Thailand no ngei tu pol ni tilong me mi hlaili in Myanmar ram a an ko than hna tia Bangkok Post ni achim atu bantuk in Myanmar ram a ko than atong mi hna hi Myanmar ram lai ni pe zul in zaitin da an toril hna ti mi an langtar mi aum ri lau aliam cha thongni kulali October ni nga zonga khan aruang tampi ruang a Thailand ram a tlai atong mi Myanmar ram mi zali panga chu Thailand no ngei tu pol ni ramri chegei a an chia hna I chu chung a mino deuh chu SCC sang ni sham in World Cup training kainak siang in a an kuat hna tia thai si
Thailand ram a Myanmar ram mi tal in ramdang mi an tlai ngai nga tia Thailand Myanmar ram mi rian tuan tu hna ni an chim Guapeng a minung thong li ding vunbo zot nak shik an kai Rakhine ram gul guapeng a Alzam hna li tol chung mi thong thom zasari somkwa re chu vunbo zot nak shik an kai kong bom chan tu hna ni February kulanga a an chim vunbo zot nak shik akai mi hna lak a kumshatang hak chia zaruk leng song anital I kumshatung in achung lei minung thong thom leng song anital vunbo zot nak shik akar chinlang mangcha a Zoral in siai bom chen an her tia guapeng razam hna bom tu pakhat ni achim vunbo zot nak athok nak hi thlanhni thlathum throng asisang zot nak shik akar chinlang mangcha a hakchia cheu khat chu an takpum di lak in an baudi kan ma lei ni kan ti kho tok in kan bom hna na in minung an tam tuk cha a si ai kan ni dei lo I Zoral in siai bom chen an her tia achim tangkalai in harsat nak an tan ruang a zot nak shik akai mi hna tam deuh chu siai chok nak song an ngei hna lo chupin a Rakhine ram kul mim pia tan tui ram be le pona chumpeng chung I a mi razam khempol zong a vunbo zot nak shik akai mi an tia bom chan tu hna ni chun an chim SSC Sergeant Panhi an male an ma anikap I an Panhi in an thi Siangram kul ba chu training siang in a SSC Ral Shang Sergeant Minzo Ule number zathum soma sari Shaman Battalion in Division Sergeant Amin Chu Biani LE Maithal in anika cha a an Panhi in an thi kong CDM to mi Captain Zinyo ni February kulanga a achim alwan cha February ni kul a Sergeant Minzo Ule Sergeant Amin Chu Biani LE an male an ma anika cha a an Panhi in an thi an ruak chu sizung a an kalpi hna tia thai si an male an ma anika cha a an Panhi in an thina in SSC Ral Shang ni an li in zathan an chua I chansol nak ruang a an nun nak aliam ti in an lang ter tia CDM to mi Captain Zioni chun khatit media a achim SSC Ral Shang boida pol ni rala tu mi pol le athiam he mi pol chu din chan an pe du hna lo I kumhim nak rian an tuan tar lang mang hna ruang a an lung afak I atule tu ti ok in an male an ma kar a itha non nak achuak leng mang tia SSC Ral Shang thonglak nak shampi ni an chim tu sing kan thong chim nak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe ra kan to pek cheu ding in kan in som ha